Protect yourself and your loved ones from COVID-19. Give them the best nutrients to your family, your PPE inside your body. Doc Honey's Tibicus is a combination of probiotics, prebiotics, and enzymes used as a supplemental health drink formulated to support the immune system and regulates body functions. Doc Honey's Tibicus is FDA approved, halal certified, and DOST assisted. Formulated by the most decorated and awarded locally and internationally, Dr. Marilu Hani Beras Tamayo, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, licensed acupuncturist, and the President of the Integrated Naturopathic Association for Asia and Pacific. She is also a member of the Diabetes Society of the Philippines. Doc Honey's Tibicus. Diyan ka bubuti, diyan ka gagaling. Hi everyone, siya ni Dennis Gabriel Alipio, reporter iti DCRH Metro Manila, kay news stringer iti GMA7. May isa ka pong stroke survivor, 5 years ko nga stroke. You know what? Half body, na paralyzed iti bagik. Although ada iti recovery iti, yung babayan iti panag-usap iti because alalisto, iti panag-recover iti bagik, mga pagnakon, kaya kasman ganyo, pimpingtas iti speech ko. Nagsubli po iti normal nga panagsalita, kaya kastameten pimintas pa iti circulation iti bagi. Idi na atake ak, nagkaroon nag iti nervyos every time at dati sumken madiarik na, gapot iti ata ko, may stroke ak manen. Yan babaen iti parusar ko iti tibikos, nekat di anxiety, nekat ti insomnia ken iti over fatigue. Isu nga kadagiti pada nga na stroke, kung sa tibikos, kaputa very effective, mamimpisan, balbaliwan na, itirik na, kaya kastameten iti panunod tayo. Tibikos, the best. Anya-aya. Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken, agkakataraki. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw, aperme iti gargaragga. Anya-aya. Programa nga umay mangray-rayaw kada kayo. Mangsutsutil kadagita kaunggan nyo. Mangragragsak kadagita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaaruba tadenggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apagpusipusan kadigita radyo. Umay magparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da inadi Runity ken Hanibi kadwada pay Dalulo Raki ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tinga ti aldaw. Lunes agin gana iti Biyernes ditoy nalataken kaunaan
radyo ti Kailokuan. Anya aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawanan lang. Ayan mga kaibigan, may samanen nga parang iti programa tayo for NGT Multimedia Distribution Services. Dahito iniina di for La Ilocano program. Anya aya. May samanen nga aldaw nga intayo agsasarita. May samanen nga aldaw nga intayo imutektekan. Anak kadidigiti mabalin tayo nga pagsasaritaan karuba. Anak kadidigiti mabalin tayo nga mapagkwentuhan. Anak kadidigiti informasyon nga mabalin tayo nga ibinglabinglay. Anak kadidigiti mabalin tayo nga pagsasaritaan. Kasko na kon apo, every day is a new day. And every day is another topic, diba? Naimbag nga aldaw kada ito'y manager tayo and proprietor of the very diba? The very ano yung susunod ko? The manager, the proprietor of Sinopro. Ayan, Sinopro in the person of Sir Brian Chang. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon, King ka, Apo, Sir Brian Chang. Kumusta? Hi, Ina D, sabi niya sa akin. And then, I would like to convey my thankfulness and gratefulness to this very young businessman na nagiging brother ko na siya because I can sense and I can feel his sincerity when it comes to his business, to his family, and to us friends na nagiging close. Ako feeling close. But as a member of the family that helps together, sabi ko nga sa kanya noon, helps together, local supporting locals, I'm just so proud of him because of knowing him. Basta, nafe-feel ko lang talaga na he is very mabait, hindi really mabait. Talagang mabait po siya. Napakabait naman po ng isang Sir Brian Chang na nag-greet pa sa akin ng kasama ko yung driver niya si Danilo na taga Bicol. So, Sir Brian Chang, this is my Ilocano program Anya Aya. So, magandang araw sa iyo. How are you? And meron pang isa. How are you doing, Sir Brian Chang, right after our lunch kahapon? He went to Dipilat for another game. Alam niyo po, isa siyang businessman, isa rin siyang coach. Di ba? Basketball coach at that. And they have this winning team. Congratulations and way to go to your business and kudos to your ventures. Congratulations to the winning team of yours. Regards to our little girl together with Patty and the whole Akasho and the Chang family. I would like also to convey my felicitations and my warmest regards to the family of De La Cruz in the person of Kagawad Alwin De La Cruz. Good luck to you and sabi niya, more power. Thank you so much, Sir Brian. And then, it's another day. May samanin apong pagsasaritaan tayo. Iti may panggap iti. Asidugan, nalalapit na po ang Pasko. What are your plans, guys? Ano ba yung mga nagiging plans natin? Masyadong napabilis, masyadong bumibilis ang mga araw. Today is December 20. Some are having their vacations right now. Some are, out of town na. Some are having their reunions. Meron na rin mga alumni homecoming ng mga schools. Batch reunions. Meron ding mga kasadong wedding and debutant parties na nangyayari. What makes you busy right now? Konsehal Alwin De La Cruz. Delrose Jean is also watching all the way from Hawaii.
the island of Hawaii. Hello guys, how are you there? Kumusta? Regards to your family, to my dear Del Rose Lorgen, especially kadigitay anak na Datara. Kumusta mga ni Dr. Raja Adibreyes? At ang atamutan iti Barangay Barong, at ang mga atan, nasa bahay na ba siya? Meron na ba, nag-enjoy na ba siya sa kanyang Christmas vacation away from the DepEd? Hello, Doc Raja Adibreyes, and to the rest of the Reyes family. Ayan. We also have here the very rich George Rasa Kabantangan, the very famous, napakaganda, famous, and very rich. Ito yung kaibigan ko na hindi man lang ako lowdan. Hindi man lang siya mag-asa sa akin na inadi. Sumusweldo na ako ng $5,000 a month. Kaya pala ang yaman-yaman na. You are very well known digital creator and social media influencer. George Rasa Kabantangan. Kaya pinag-uusapan ka ng the whole wide world. Ayan. Diba? Congratulations. Watching from, ano yan? From out of town. Watching from out of her mind. Out of his mind. Ni George Rasa Kabantangan. Ay, apo aya, Diyos ko. Anya aya nga program. Anya aya. So our content for today, for our Reels and for our YouTube channel, ano bang pag-uusapan natin? Away from the gift giving, hindi ako masyadong particular at hindi rin ako masyadong, I'm not anticipating any that somebody will get to give me a gift, cash gift, or anakadi dawatan ni Ina dito. I want to have a healthy lifestyle. I want to have something healthy this coming 24 sa Noche Buena. Ano ba yung something healthy? Everything is good naman in moderation. According to the World Health Organization, sabi po niya, drinking alcohol, those who abuse the use of alcohol, somebody gets to die every second because of the drinking of alcohol. At syempre, ang drinking ng alcohol, pagdating ng December is heightened. Diba? Masyadong maraming party, masyadong maraming mga nag-iinuman. Apay kepoy ko ng Madam Jana Garcia. Good morning, good afternoon. Nung indugto nga partes tulubong tiyan mo. Good morning. Kung nasa Amerika ka, nung nasa Hawaii ka, good afternoon. Kung nasa Canada ka, itatan. Si kakit, naimbag nga, ganan. Parbangon, kasjay. Ije Hawaii, Lord Jean, anat oras ka din. 4, 5, 6, 7, 8, mga 10 o'clock. Good morning to you. Amor Albano is watching. How's the party? To my dear anak-anakan Amor Albano. I hope we are all good. Nganin, umayon nga talagan. Haanan nga agpabatubat. Haanan kaslangiwat ko. Diyata nga haanan nga agpabatubat. Iti umayon, iti Paskwa. Are we good for the Christmas? I believe hanak pa nga naka-ready. Dito ka balay ko jeding ras pati ni nanang ko kat teko na kon di kalman nga programa. Di ginatang ko idi December. First week ni December nga macaroni kan spaghetti si kaamor linuto damot idi dosen. Di birthday ni Jack teka anak kak. Di ka di anaman ti pampanunuto kon so te ko nag-idikalman inakto umutang kilete gayom ko nga ni Ermia Saladino iti siopaw. So we will be having dim sum party ado nga siopaw mano nga tanga siopaw agraman ti karuba tulat ta bumagkatan aken sioma yon di ngamen si kaamor aside from your painting, aside from your designing, what makes you busy right now anak ko, I believe your ventures in Manila ay tapos na. At saka recently, congratulations. Merong naging, there was a runway show, may modeling na nangyari sa
Ano ba yon? It's a fashion show na nangyari sa Fort Ilocanja the other night or last night ba? Congratulations sa lahat ng mga designers. Medyo yun ang nakikita ko eh. And a famous designer all the way from Manila came to grace the show. So congratulations, Amor. Magpintas ki dito, dinasign ni Amor aya ki dito may isang kwan ni Ma'am Hambaro. Di nga nagpintas dito Tadek inspired ba yon, Amor? And then sino pa tigritak? I would like to greet our provincial governor, ni Apo Senator Amy Marcos, provincial governor, nga ni Apo Matthew Marcos, sino pa? Ni Apo President Ferdinand Marcos, kadigiti aming nga government agencies, ay nagagasa digiti da Duma, lalo digiti government, the LGUs, madama, kada department, may kanya-kanya silang pautot. Pag sinabi kong pautot, meron silang mga programs na sari-sarili, meron din silang mga gift-giving, meron din silang out-of-town parties. Diba? So, ingat-ingat lang. Gaya ng sabi ko, the World Health Organization, nag-post siya for a press release na true ko na ni Amor. Well, congrats anak ko. Job well done. Nagpipinda, sige, take recreation, di yung opinion aya. You are born, you are destined to become a well-known designer. Par excellence, di ba? Par excellence. Kunan. Ano na ganan? Nalipata man yung tuloy ko. About papaala kasi the World Health Organization, imbaga na kanyak tay bigat, hoy ina di mo kadi amo nga ti panagin inom ket it causes death every second. May sa kanu nga for every second may gati kat ini a minute 60 ti matay. Kaya nga sa uwan ti gapu iti arak adu ti matay may panggap iti arak. So it should be taken in moderation. Tapos na katlo na grade ta apo nga ano na ganan di pa question king kwa nga marijuana kunan na. Do you want or are you amenable or do you agree for the legalization of marijuana? If it be for medical use, kunana, if it be for medical use, why not? Just like alcohol or cigarette. If it's taken in moderation, kunana, in moderation. Iso nga ti kunana DJ, di kita arak apo, drink moderately, kunana. Drink moderately. Nakaya na nga sa unti moderately. In moderation, sa gabasit laang. According to doctors, alcohol is good to the body because it affects our wellness. Aglalo digite wine or alcohol pa or gin. Dati medyo trigger na laang digite po points iti bagi tayo. Aglalo iti guts tayo. Aglalo iti kuha tayo. Aglalo napintas kapang riing iti urat kuna nga rod. But in moderation, siguro may sanga wine, may sanga jigger, may sanga shot every night. Hindi nga for blood circulation kunana. In moderation. Pasit lang. Han nga dati uri kala agtultulakak. Iti bartek. Hindi mo pa mo agawi dun. Di ba? Kaya nakababain mapang ka party tapos adakan to giant nga ay apo di mo amo inubobramon makis mo amin nga taon amin madalapos mon may panggap iti kinabartek mon iso nga hinay lang guys and the way we eat we tend to overeat sometimes di ba especially iti amin aglalo nagiti ko maspasken daya debutant party homecoming company party datay no ko kami masobraan te dete uminom masobraan te agpulutan aglalo kat nakatabtaba nga adobo aglalo kat usong-uso ang lechon ni ina di nalumag ng amoy ti lulumag ko papaya sa luyot marunggay sa luyot nga daikan na hanggang mat ibagbaga nga makagatang iti kwa ko no adam awam mangted. No maminsan, mga anak mo't iti delata. Ti delata kanyak apo is it's not every day. For emergency purposes only. Kas pagarigang ko maninanang ko, awan ti pakitsendana, ay alaag dati sardinas, mga alaag ti sardinas. Ilutok mo't iti kamatis, wano adunga,
lasuna. Kakaado lasuna itata. Mano kuma lasuna. Kanado nga bawbawang, more on bawang. Di kadi, you have your fish, you have your lycopene, at meron ka pang Go Grow and Glow. At konting-konting rice naman inadi kasi makikanin ang sardinas. Aglalo no ikaktisili. Una na kasta nasaksakit to mala mapanag-CR nyo bigatin ata nakadadumod dati sili nga kinan ko si Kaamor Albano. Iso nga amin nga ipapaunag tayo kuna na apo. Amin nga ipapaunag tayo. Ada kuana, ada deti limit na. Agbalin nga poison iti amin kuna na. When it comes to food ha and your drinks. Numot uminom ka iti Coca-Cola no daduma. Doctors do not forbid actually. Do not forbid us from drinking carbonated water, Mang Julien. Hanang ibagbagan ni doktor tayo nga, oy do not eat this, oy do not eat that. In moderation ko na. Batit lang. Te kumaadobo, mga lakamot adete kasla phosphorosize, ada batit nga tabana, DJ nga talaga iti ideal. Ngam no maminsan, kasta kaniina di man nakidaya, ti kanagmatan kat half kilo nga adobo. 1/4, hampir di 1/4, mapangkumutan pulutanan iti nakadadon Jeletson. Di ba, Jana Garcia? Merry Christmas ko na ni Jana Garcia. Ana nga tatipa Christmas kanya. Dito anak ko kat adon sa digiti na ur-urno nga as asukar nga gaput Hawaii kandete kuwa. Kape. Amo na mga managkape. Akiso nga amok tulata nga. Kape. Sanak to ikan mo't idete Spain. Merry Christmas to the Bolibol family, the Doliente family, ni Eman nga Rosqueta, the Pelendengue family, dagita anak-anak ken kakabsat ko dita sarat. Di ngamin dyan nagasiya, nagimas tay, bulaklak ko na. Kaya mabasa. Medyo adayo dati nalipata mata. Yes, naimas dati chicharon bulaklak but it's really full of uric acid. Mang kamot asag paminsan. Tipo may ama dyan chicharon bulaklak puro food dati pagsasaritaan tayo itata kasi acid nga ro doon iti panag papaala. Tipo may ama dyan chicharon bulaklak daduma i-boil ko mangboil ti danom or i-boil ko siya then pamagaak di jay mapangki dry yan ta init aging gana nga medyo dry DJ chicharon bulaklak and then i-deep fry ko siya idini-deep fry timot daduma palo nangan dalang no digit itoda ko nakidip no it's fresh from the freezer na ganan ikirog dalang ikanda danom ikanda dati kas na tempra ti kuana daten masisi isisi na bagbagi na agmanmantik kan tulatan and then ipamoyan ti paper towel tapno ma-absorb DJ excess fats and oils na. It is good api ko mga kasta because it's rich in protein ngam nangin at nga to ngamin ti cholesterol and uric acid na. That is very sinful food. Sinful food ti mangan iti taba. Aglalo kada tayo gaya ko na tumatanda, right? Ada high blood, ada arthritis. Iso nga I really needed to refrain from eating, di ba? Tano dati dumanon mo iti 2023 nga nasalon atayo or awa makwarkwarta. Totoo yan. Lagi kong sinasabi sa bahay, han mga mapukaw deta nga adam at paalang tinasken nga talaga ka you get to realize that it's the birthday of Jesus Christ. Agpaspasalamat tayo king Kuana for the gift of life. Kan agkikita tayo mo't kadigiti pamilya tayo. We join together iti may nga lunch, iti may nga dinner or even a merienda. That's it, di ba? No, damat kung medyo nakakaalagwa, kung medyo nakakaalwan sa buhay, at meron kang budget na the budget mo nga kasaga gumatang kamot iti sangkatadiran, ngano siya nga kastakat nakadado nga ukay ko. Nagpipinta sige ukay nga magagatang ko. Amo yumot ni ina din ka UK girl, UK gay.
Imbes nga mapana gumatang kita ti high-end nga bazaar, high-end nga pwesto dita mall. Adot ta, makagatang ka nga rudyan ta mall. Aya iti sa nga gasot nga t-shirt kat awan sa nga gasot di bag lalo di kita tatak namat. Ngam no mapang katao kayo kayan adalaki di napintas nga kabaro nga kabaro ata okay nga rod. But some are branded and some comes from dite Ross kada dite pay for less kung kunana. Awan pa iti kuha na, kita nyo dito yun nakapinpintas nga jacket, ada pala tiketa na, adot makikita nga, adot tiketa na. This jacket, I bought this for 150 pesos. DJ bail nga naala ni dati pagal-ala at dita tiyandaan ti dingras nga kasagat, ada pala tiketa na dito. And this is Gap. Kung na amoy ti Gap. Kaya naman diba sa mandigit yung magbagada. Nakapsot ti bagi inay no awan kwarta. Karne. Maramanam tupay no iyat atang da. Basit ti biyag ina kanenta aminan. No, what I mean Jana is, I do not forbid. Yung ko ibagbaga nga hangke nga mangmangan. Ti topic ko itata is in moderation. Mangan ka iti karne, sabayam mat iti, napintas nga vegetables kasjay. Hamo mga datay pulutanan at tinakadadumat kasi it causes blood pressure. I mean, awan mangibaga nga doktor nga hamo kang kanon. It should be taken agsida tayo in moderation. Kasi ako makinidexi, te may sa kilo nga longganisa na no mga papanyan ni Nana Luz Meat Shop. Di may sa nga longganisa mga kilo adexi ket manok makanidexid ta kumak 5. Hello mami, hello kano kunan Odi, kunan na kasta. Sino nga Odi? Odi Pasparado, wano ni Madam Odi Duldulaw. Diba? Hello. Agpepay studenta, when we do not eat, tingamin meat, iso timang kadayo ti protein. Ti protein apo, iso na detoy detoy nutrients nga to build muscles. Iso nga usto deta, apay nga tanga agkakapsutak. No puro nateng, kunana, timat nateng is a good provider iti vitamins, minerals, kakasjay, but it doesn't provide you carbohydrates and protein. Iso nga no detag sigsida ka puro marungga apay nga tanang sakit ti bagbagi, puro na nateng mala sigsidakon kunana, hana na pigsa. Kasi ag weekend dagiti muscles tayo, our muscular system weakens because we do not eat protein anymore. Ngam no di kita healthy, di kita health buff nga kung kunada nga agday diet, you can sustain yourselves guys by eating protein rich foods ngahan nga meat, no meat, anak kada digitoy tofu, tokwa is very rich. It's very rich in protein. These are plant-based proteins, guys. Tokwa, you have your mongo, that naganan, utong, pinablad nga utong, that pinablad nga balatong, kaupi, anapay, parda, digidyan, kardis. In Manila, ijaya lang nga makakuha. Ag birbiro kag iti dati dried nga kardis, nakainimas nga ipanyanti tinola. Hindi dyan. Paburburam ka slakwa ka, tapos ag tinola ka, dati ag sabor-sabor. Nagnanam or green peas, di nga mim, dagita ti healthy nga source of protein. Ngam sa mga kasta, I go for the healthy source of protein, the plant-based. I go also for the animal-based. Ngam amom dyan na Garcia, ti alalang aming Lomo. Mangala mo't kitaba na kasi awan mo't ti imas ti karne, nohan mo mo't ikan ti taba. Right? Naimas mo't ti adobo ka din, no puro lasag. Igado, nga puro lasag. Kan ada, kuana di pa nakasupsuprak. Ada mo't taba na. But, in moderation. Di nga min? Ni Odi Duldulaw mami ada ditoy ko na. Hello, Madam Odi Duldulaw. Anthony Salva is also watching. How are you? Wan na imas, longganisan nanalos, adda si Dakam di kalman, nagsida kami kunan na. Kumusta mga tadete, director nga ni Anthony Salva. Ni Sir Anthony Salva, kumusta? Kaanak ko nga Anthony Salva, I know you are very, very rich and very, very good. And very rich in protein. Puro pangpangan deti makan in connection kideta adamot deti kuana ada deti food truck ni Sir Anthony Salva
nga agok offer kiti gitay na iimas nga omelet anat naga na di giant nagpagatangag idiket deta. Edgar Bet Malabed is also watching. Happy holidays to you, my dear generous friend Edgar Bet Malabed. Iso na ti may isang agis sponsor kada tayo when we conduct medical missions and gift giving all over Ilocos Norte. Di ba? Happy holidays. Inuti tinagbakasyonan nyo, Edgar Bet Malabed, Edgar Kambet, da kay Las Vegas at da kay New York. Regards to your family, regards to your kiddos, sige nagugwapo nga anak na nga lalaki. Awon sa ti anak ni Elizabeth nga babae pay, dakang ko amo. I'm not sure. Diba? Ngam makapamis mo digiti nga kababas ko ta sila yung mga kakulitan ko dati nung high school pa or even no sumangkod nga kasakit kami yung no holds barred conversation nga tuloy lang natawanan dinganin deta apo ay napay tagbanin tayo content itata aside from di makan aside di kita mo ilakaan na kantay kat ubing ngam timot paos di kita kabalay kung ubing kati manutawan ni Jack Jekon first year high school nimo janin ka graduaton 23 years old nimo jay ka kat second year high school apo napandaman nagpadpadlaw di rabi napandaman nagi bitin iti nagdadakkel nga socks Christmas socks dati socks ni Santa Claus kung nga kastag pagpangagda kanya di rabi di simang putak because napanag Jay Solsona to judge and host dito at the final elimination iti Solsona's Got the Boys katang ko na nga kastakat na ganan para ikan ni Santa Claus kasi yearly nga ikan ni Santa Claus si 2000 kunana digid dyan. At ako naman receive da each 2,000 idi aka aduna ko na ngam idi awanan ka nagbaling nga 1,000 baka itatatitod na nga kasaga 20 ko na 20 pesos. Ay apo Diyos ko agrigaton ni Santa Clauson agrigaton di ba? To you Ana Benoma nagsirip-sirip at niya Ana Benoma dita. To you Edgar Bet Malabed, happy holidays, Merry Christmas and a Happy New Year. Di nga amin? Ay apo, aside from di kita baro nga babadong as aspiraranda. Maya nga talaga agbado-bado, aglalo na lami is rumor nga ro di kita jacket nga kakastuyon. Di nga aganti antipili nga manudog kwa adamo dati ginatang ko pa ita ukay-ukay nga dati atang fur na. Di kita fake nga fur. Hansa nga fake nga fur DJ na alak kasi nangina DJ na alak nga ukay-ukay. I bought it from Baguio way back. At na alak nga fur. Kasla mink DJ mink nga fur. Kasi impa-authenticate ko DJ yan ti may isang agur-urnong. Nagatang ko DJ guys iti 100 pesos nga na ganan hanga Dolce and Gabbana. United Colors of Benetton nga leather jacket tapos adda mink ko nanan sa DJ nga fake nga pearl. Hay ana Karenina Benoma. Isumno ko dati us-usaro dati ganti antipiling ni ina di nga mapamot agrampa-rampa. Di nga mean nakatado nga sweater nakatado nga sweater. Kung mausar ko itatag lalay ba it's a taboo. It's a taboo. If you are an artista nga mabuybuya da ka feeling artista no if you are a social media influencer or a social climber like me ay apo ayan so we really need to dress up diba to dress for the occasion but sagpaminsan mo't laeng no maminsan ka hang kumaulit ti bado gusto nga dati na makita nga badon Dexy kat ay Dexy buludot tuman data jacket mo until nga ni Dexy ko na lang mga kasakit kung kamla ta detan mamang o sarap to ag live ka ko na di ka di every 5 to 6 months maulit kun tumanan so this one I will use this again siguro next week kasi magustok dati black nga gap nga at the Las Vegas ko na nga ginatang ko ti 150 ij kwa parang pauitan na kanya anak Karenina Benoma iti kuha ti ko na kini anak Karenina Benoma kasakat
No, agpawit kan to anak ka rin na, no, magkat ipawitan naktuman, digitay kwam. Kasi nalalaka, iti scrub suit ka, nagpipintas ti scrub suit dat Amerika, natipintas. So nga si kaanak ka rin na, Benoma, sa karton tuman ti ito, bukanya, digitaterno, digitay neon colors lab. Di nga, min? Anapay, iti mabalin tayo nga pagsasaritaan ka, we still have 10 minutes to go. Sakbay nga agkwa tayo. O di nga min, at least original daw, amo nga min guys nga, no dati-dati, damor nga agsasarita kasi, hanyo unay ma-enjoy. So nga, ti uso itatan ket content, sagmamaysa lang no, because amoy kitkitak ti pattern na, dati, ti panagbuy-buya yung ti FB. Sometimes, you will last mga 1 minute kasi, or 2 minutes, or 3 minutes. Di kita mas kasangsang po na yung FB live ko, agbuya damat, kakasya nga talaga. Data ti may insights, di kita reactions, I get to watch it. Kasi kita agibaga iti FB, no, sino di kita nag-react, no, ano ti engagement ko, no, sa ano ti insights, no, ano sino nag-comment, ibagbaga na kanyak everyday. Yan data professional dashboard ni Ina di as digital creator. Iso nga, hantay una agsasao. So that agsao tayo, straight to the point. Kuna na, straight to the point, on point. Kuna na. So data apo iti nagbalin nga content tayo for this day, iti anya aya kaning iti amin nga nagbuya ken nagdengeg kidati nga programa ni Ina di sapay kumata kanayon kayo nga naka-smile, sapay kumata kanayon kayo nga nasa salon, at regards to everyone. Kaning iti agaw-awid apo nga agus usarti vehicles da, motor da, umad ado ti tao kadigiti lokalidad tayo. Ken dagiti traffic tayo, guys. Iti traffic, ti pedestrians, awluwadan tayo ti bagbagi tayo because accident happens during digiti raras hour. Digiti agiin no na nga motor at na disgrasya. Digiti agiin no na ti kotse at danto latatong bakat hantay ko mga nga mapaspasaran digita apo nakarigrigat iti agsaksakit. Kadigiti mo't adda saksakit na kas kanya lilipas ko nga nagpanatang naggurgurigor kan analaguyuyak. Syempre forever may sustenance la tagagayom kan kakabsat agad Doc Hanis TV because buy one take one at 1 2 as always. Hello Doc Hanis tamayo ken ni Sir Rolly T. Aglalo kita tinakananos nga engineer ko ditoy NGT Health and Wellness and the NGT Multimedia Distribution Services. Kada kayo amin, guys! Great days ahead as idugan iti Christmas tayo. Let us all be healthy. Let us all be positive in our outlook. Let us all be let's all have, and I'm praying, let's all have that God will grant us inner peace. Yung mga ganun pa. Diba? This is Ina D for Anya Aya, the Ilocano program for our multimedia. Watch us. Iti FB Live tayo. Iti FB page me, NGT Multimedia Distribution Services. Iti YouTube channel, NGT Wellness TV. Thank you very much to our international TV affiliates like Bounce Back Network and Sir Ismail Abayas Global Pinas TV 168. Anak ka rin na Benoma, I love you and thank you so much for the love always. Kadigiti amin nga mapan makidaydaya, hanyo unay mo election, hanyo unay mo tikar-karne. No damot salad ako mga kayumat, no? Daduma, this is your Ina D for Anya Aya, agyaman naktiin kayo, panagbuya, ken panag deng-dengeg. Maminsan tuman nga daw bigat manan, same hour, same face, ngam sa bali manan. Another one day, one topic. Jaber, we are done. Picture ko na. Okay, thank you. Paki-forward to latan, Jaber. Thanks.
Anya-aya. 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 Pagkakatawaan nga agkakaruba. Anya-aya. Pangsutsutil kadagiti pulpolitiko nga agkakapusaksaken agkakataraki. Anya-aya. Anya-aya. Ray-rayaw ti aldaw aperme iti gargaragga. Anya-aya. Anya-aya. Programa nga umay mangrayrayaw kada kayo. Mangsusutil kadigita kaunggan nyo. Mangragragsak kadigita malidlidayan na puspuso yo. Umay kayo ang kaarubat at inggen ti gargaragik a programa ditoy. RPN Radio Ronda sa Istres 9 apat pusipusan kadigita radyo. Umay mangparparagsak ken manglilinay kadigita in kayulot-lutwen da ina di Rudy T. Ken Hanibi. Kadwada pa'y Dalulo Rocky Ken Lola Beshi. Mangrugi kada oras iti alas 10 iti bigat agin gana alas 12 iti tingkat ti aldaw. Lunes agin gana iti biyernes nitoy nalataken kaunaan a radyo ti kailokuan. Anya-aya. Walang pikunan, walang personalan. It's just pagkakatawahan lang.